Arbnai Shwak election banjit yaki nong mi khmat bathamai shaka ying dorbar thau an ka jala Meghalaya ukertong ka United Democratic Party na ka Mauhati constituency ulan nang yok mensim shu hadin baki riurang ba kibade ki nong yalam kibah khmat jong ka kenhun Mauhati constituency political committee bat ki nong yalam ka People's Democratic Front ringkat bat ki nong kersan kibala wan ban penyaso no shaka UDP ya kabala pediang buram menta kasngi ka khat nyau trik uno pra ha kasnong Sonidan ya kini kisan ngot kiri rangba kibala long kinoy lam hakmat jong kunhun MCPC bat ka PDF na Mauhati constituency bat ya kinong kersan lapdiang bat penskam daw General Secretary ka party UDP Riboy district uba Michael Karhunai haga jinga don lang uba bayahon lang makdo ukertong ka party UDP na Mauhati constituency uba Alos Nongpo senior advisor ka MCPC president ka MCPC uba Anan Mangu haga ni kasngi kinoy lam bat kinong kersan ka MCPC kila rai bakin ai ka jingkersan ka bapura yaw kertong ka UDP na Mauhati constituency uba bayahon lang makdo na kabenta ka election arjar arpulai. Ikan hangne kirit kiria sudah. Bat kita kirit kiria kidai nong kersan baik jong uba jilus dorpang. Ngatai pinang kemau house name ada ka fra. Ha ka ba uba jilus na patok. Umla beli tang cisiru. Ring ya kun ya kawai ka perti ka ba he ane kita gibong hamenta ki high level bat ngiduna tang kendiat tang arspa saubut banjob ya kita i perti i bahe denam dena bat mentakas nem ngin sepen kelano kompong no nilai house nem ar hajar kat pra ya kita ke hespa penban kita lumlut ya kispa ke jungi denam dene ke jingrap jungi kala herdor nang ta ki kam ki jam jungi ru hana la priya la ke high level nim don nanti hato ke thu ipi kat nongut ki bas yo kam haune nadu usnem arha ka prahadu menta na Mauhati na kisong ka per kum ka jubak kolong ba jerom don manor buyo nanang junga bat katu kat ni mo ngilai rai bat haman ki prayunit ru ngilai rai ban ya kersan no syaka UDP sengrulum haunus nem arjar arpulai tinale nalyang jumpi pimenjur na mikne sumarakti ra menjur arjar arpulai MCPC UDP how arjar arpulai MCPC UDP nangta kiwe seperti NPP ru ngatrai kidon kin menjur berai UDP PDF ru UDP but how news nam se uday usnam uba kiong grassroots level lane kaperti kapaisim yaurit uria uduk usuk usyam jinjar ukup siliang sem siliang pi agadeka kanhun jungi ngidon kum kita omdon badeng tayeng ne omdon ru ulase badeng ke buan hang ne ki khmat yong nane ki khmat stem nare tang sisuru ha kasnong jungi ba JK dorpang mangi naga party UDP ringkat bat ki MCPC ringkat bat ki weiru naka PDF bat nagi giwei giseng ki pala penyesno amane syaka parti UDP haba mangi ki badai ki nongrep haba ki lor don kam artli ki masih kertong ki ban lor hangi don ka UDP bat ki MCPC ka UDP bat ki MCPC kini lor lang ya kani kepenthor jong ka Mauhati constituency ban penmi yo sembai ubabaha na ka Mauhati constituency kini ke biang har ye biang curang ge habalur mesti lanai biang curare woi babag woi boy poir ka sino ba ndrai habay biang curah Ila pan pendap yang kekam hakador kebaikinat buat keberhenti.
Hakabaydai ba kani gajingat yung ki absently ki snem do parti UDP nilayo bon ki MLA nagajalahi Brockway khamtam hapo East Khasi Hills, West Khasi Hills, Hajantia bakum juru hapo riboy. Hakabaydai ba kapati ngasno banay gani gajin puntip ba gajin perpena ba ni ha gani gaganti governmenta nilong ki badan box sisya banginyo yafi ki rerong ba ki bana ka parti MCPC. Larang bakla kadai gajin trace itom gajong fi ba had wat hadian ba u candidate jong fi iba Julius Dorphang imsim na doang rengkal hawaja sabra kadai gajin trace itom gajong fi bagala awat penjob hawaja khalai bagumjoro abasuram tang mulumala hawaja sabra hagabaydai ba kani ka benta ngasusno balai gajing kitbok terweng yafi ki perlok ki blaiwan mandakasni kum kajing penyesro tumba bilaong mende na kalian joy presiden ba amdai boang ba ni parol nilai kamisian dan lupa ba nangis akmat ni scam ba ka MCPC kanlong lo ka UDP